Napokon, dogodilo se i to. Naš riječki homositeć napunio je 17 godina. Dijete koje je godinama raslo, sada je već pravi zreli tinejdžer. Sljedeće godine je punoljetan, završava srednju školu, maturira i možda odlazi na fakultet. Ali ne bojte se, neće napustiti rodni grad. Studirat će i dalje tu, na Korzu, na riječkim ulicama. I neće on toliko učiti koliko će učiti nas. Kako uživati u trčanju, kako provesti jedan divan i bezbrižan vikend, kako se smijati u društvu najmilijih, kako upoznati svoj grad u čudnom, a opet toliko prirodnom okruženju. Bez automobila, autobusa, kamiona. Ovo je dakle priča o novom festivalu trčanja i rekreacije. Zato zastanite na trenutak i pogledajte što se sve događalo u Rijeci na jedan običan proljetni dan godine 2013. Sve je krenulo još u subotu. Ovo je Korzo, a prolaznici su mogli vidjeti 19 različitih sportova, 19 klubova i udruga. Svako pokazuje svoje vještine, svoje viđenje bavljenja sportom kod mladih naraštaja. Bilo je tu svega. Na jednom dijelu Korza djevojke iz Kozale i Gornje Vežice pokazale su kako se igra odbojka. Kud ljepšeg načina za djevojke da izrastu u prave ljepotice. Na drugom terenu, ili točnije tatamiju, riječka Ura pogledala je pravu drevnu japansku vještinu juda. Uskoro će judo i u škole, bravo za tu inicijativu, spretnost, okretnost, snaga, poštivanje sebe, ali prije svega protivnika. To je judo. No, djeca ko djeca najviše vole nogomet. Ne bez razloga. Nogomet je sreća najveća. Prvo lopta, a onda sve ostalo. Ovo su nam Morčići iz nogometnog kluba Rijeka, pravi znalci. Nije ni čudo, reći će nam 8-godišnji Mihael, kad su treninzi toliko zanimljivi. Prvo se zagrijavamo, onda nas trener podijeli u dve grupe. Jedni rade vježbe po pucanju goli, a jedni samo igraju i onda se tako izmijenimo. Nikša je Mihaelov kolega, igra desnog veznog. Važna karika. Zbog čega si izabrao nogomet? Zašto ti je sad nogomet najdraži? Brat mi je igra pa se ga gleda pa mi je dobro. Još jednom, da li je profesorica koja pokupica nama, neka dođe ovdje na pozornicu, neka se pridruži. Za Barcelonu. A u Hrvatskoj? Za Rijeku. Na sve njih budno pazi trener Željko Damjanović i kaže nam, a to smo i nagađali, klince ne treba tjerati na nogomet. Ja ću uvijek reći da je nogomet najlakše pod navodnike prodati djeci. To je ono što je najposjećenije, što je najtraženije, što se najviše gleda i djeca prvo stvarno dođu u nogomet i tu krenu. A onda nastaje problem. Svi bi oni trenirali, svi bi igrali, a mjesta nema baš puno. To je grupa od 30 dječaka, a mi igramo recimo utakmice koje su u sustavu 7-7 ili 9-9. Onda znate onda koliko imamo ekipa da bi mogli složiti. A pogledajte sad ovo. Nešto sasvim drugačije. Mnogi od vas mogu tresnuti loptu i pogoditi gol, ali ovo, to mogu uglavnom samo gimnastičari i gimnastičarke. I samo vas taj sport može nagnati i pokazati vam za što je sve tijelo sposobno. Zaista predivno i očaravajuće. Ovo su klinci iz gimnastičkog kluba Rijeka, a kako kaže njihov trener Miroslav Pavlović, to je jedan poseban svijet. Ovdje je volja neizbježna. Gimnastika, da, treba puno motivacije. Djeca uglavnom koja ostaju u natjecateljskom dijelu su zaljubljenici gimnastike. Treninzi specifični, traju za jednog vrhunskog gimnastičara između 5 i 6 sati, tako da prema samoj satnici možete primijetiti da treba stvarno biti osim nekakvog napornog rada i jedna velika ljubav. A pravi mali heroj je Dejan. Ima 7 godina i očiti je talent. Netko je to uspio rano prepoznati. Ja kad sam imao vrtić, onda smo imali s vrtićem kao gimnastiku i onda su treneri, ja sam bio najbolji pa su me treneri. Da, Dejane, treneri su te uputili u gimnastiku. Sretno ti bilo i uživaj. Kao što to rade još mnogi koje smo zatekli na Korzu. I dok su mali triatlonci iz sve popularnije kluba Rival radili trkačke dionice, zapravo ono što najbolje znaju, Matea Knez iz Čikas tima ponovno je pokazala što je i kako se radi zumba. To nije sport, to je zapravo spoj plesa i rekreacije, ali i dalje veliki hit. Sve pršti od energije, glazbe i boja. Zumba je zapravo jedna zabava, zato što uz latino ritmove i dobru glazbu vi se gibate, radite koreografije i
cijelo vrijeme zapravo topite kilograme i to nije ona baš klasična rekreacija, baš je zabavna, ajmo reći tako, tjelovježba. Eto, to je bila subota, zaista lijepo, no tek tada krenule su pripreme za nedjelju. Utrka građana, polumaraton, baby bonus, hendikup, štafete, šparoge, tjestenina, sunce, more, trebalo se odmoriti za sve to. I došla je nedjelja, vrijeme kao naručeno. No dobro, poslije ćete čuti, maratoncima nije bilo lako. Nekima sparno i vruće, nekima čak i hladno. No, prijava je bilo bezbroj. Napetost je rasla, zagrijavanje je već odavno napravljeno. 15 minuta do starta svi su na svojim mjestima, čak i naša kamera našla zgodan kutak. Organizatori su napravili sve, sad se samo čeka startni pištolj, kaže nam Zoran Medved iz Rimaratona. Izgleda da je sve pod kontrolom, polumaratonaca se jako puno odazvalo, imali smo prijava, ako se ne varam, nešto ispod 700, normalno je da od prijava ih jedno 10% otpadne ne dođu, ali čini mi se da ih se jako puno odazvalo, da su pokupili startni broj, zagrijavaju se i za njih ove godine imamo zajednički start i velike utrke građana, dakle imat ćemo odmah iza polumaratonaca i po mojoj procjeni jedno 6 ili 7 tisuća ljudi koji će trčati utrku građana kroz centar grada. Uoči starta uzbuđenje raste. S jedne strane građani, teško je procijeniti koliko ih ima, no svi su došli. Djeca, mladi, oni nešto stariji, psi, jer i oni su sastavni dio utrke Homo si teč. No psi nisu htjeli na maraton, točnije polumaraton, to ipak ne treniraju. Pred našim herojima polumaratoncima je dakle 21 km, a mnogi od njih su proputovali i više od 21 km da bi trčali na Kvarneru. Čujte Francesca, oženjenog za Riječanku. Ja sam, ne govorim dobro jer sam iz Italija, onda iz Caserta, jug Italija. Jako dobro govorite ako se jer me je žena od tu. Ovaj drugi put da napravim ovaj polumaraton, dobro je. Znači poznajete stazu, znate šta očekivati? Da, ako je od prošle 2 godine, je istan znam. Ima dva puta gore dole onda. Cveto je prvi put u Rijeci, planira stazu otrčati za 2 sata. Zamislite, 2 sata trčanja, nekima je teško 2 sata i sjediti. Koji vam je put ovo na ovom maratonu? Prvi. Prvi put? Ja. I što očekujete? Ne znam, da trčim i da dođem do cilja. Inače, bavite se trčanjem polumaratona? Ja i krosom. Ja. Jel poznajete ovu stazu? Ne. Evo iz Spličanki, glasnogovornik im je Lijepa Marina. Bog cure, evo samo kakva je atmosfera prije utrke? Odlična, napeto je. Očekujemo pobjedu. Koji vam je ovo put na maratonu? Prvi službeni. Znači poznajete stazu? Pa ne, zapravo prvi put sam u Rijeci. Što očekujete? Znate šta vas očekuje? Očekujemo dobru zabavu i promociju našeg novog kluba, Atletski klub Forza. I onda je krenulo, vojska trkača. I tek kada je prošlo kojih 10 sekundi vidjelo se koliko je polumaratonaca zapravo bilo na startu. 12. put se trčao riječki polumaraton. Rekord u prijavama je oboren. Kud god pogledate trkači, svi jure prema trgu Bana Jelačića. Tamo ih čeka okret i onda put pod noge, smjer Opatija. Samo minutu kasnije slio se novi riječki vodopad ljudi. Krenuo je pravi Homo si teč. 5, 6, 7 tisuća ljudi, vjerojatno i više, jer toliko je bilo samo startnih brojeva. U svakom slučaju više ljudi nego na bilo kojem sportskom ili koncertnom događaju u Rijeci već duže vrijeme. S time da ovaj put ljudi nisu došli gledati sportaše ili glazbene zvijezde, ovaj put su zvijezde bili baš oni. E sad što radi naši maratonci? Evo ih, jure, teško ih je pratiti i na službenim vozilima. Kenijci, gle čuda, već vode. No, profesionalcima ćemo se vratiti kasnije. Građani su, kako smo već čuli, imali lakši zadatak, krug po centru grada i rivi te natrag na Korzo. Većina njih išla je lagano, malo kraj kazališta, pa malo kraj mora, korak na korak, glavno da se trči. I on je trčao lagano, jedino mu je majica bila kratka. Drugi okret bio je na trgu Žabica, Korzo je već na dohvat ruke, iako su neki imali i dodatan, ali tako drag teret.
se sjećate? Pa čujte, gubimo snagu pomalo, ali imam pojamage. Ja imam jake snage koje me drže u tome. Evo. Prvi put, drugi put, koji put? Prvi put. Pa za sad se držimo, evo vidite sami. Nadamo se, evo, blizu je cilj. Pred kraj je bilo manje trčanja, a više hodanja. Dobro je, super, ja sam zadovoljna i mislim da nisam nijednu godinu propustila i da neću. Više... Nije stvar da se otrči, nego da se staza prođe. Od hoda. Ja ne volim trčati, ali hodat volim. Izvanredno. Super, krasan je dan, jako se lijepo osjećamo i lijepo nam je što smo tu. Stvar nije u trčanju, treba prehodati, stazu proći. Bilo je fino, gušt, uživancija. Kakva me kondicija, ste to iskušali? Pa bolja nego što smo očekivali zapravo, ponosni smo na sebe. Ide. Dogodine će biti još bolje. Generacije su dakle odradile utrku sebi na ponos, ali treba vidjeti još nešto. I to nešto što je zapravo najveće blago ove manifestacije. Oni najmlađi. Ove godine su u sklopu DM Baby Bonus skupa djeca i roditelji imali svoju utrku. I to kakvu? Pazite sad ovo. Nije to bilo 10-ak ili 100-tinjak djece. Ovo je opet bio kontrolirani kaos. Mnogi od njih tek uče hodati, mnogi su prvi put potrčali na korzu, ali svi su jurili bez kočnica. Njihova trasa bila je kratka, ali zanimljiva. Cilj na moru, na gatu Karoline Riječke. A što uopće pričati, nek vam oni sami kažu kako je bilo. Roditelji, nemojte se ljutiti, snimali smo samo djecu, prvo 4-godišnjaci Filip pa Elena. Šta si radio? Tečalo. 100 metara? Da. A kako ti je bilo? Dobro. I na kraju koji si došao? Pa, četvrti. Jeste trčali danas? Da. I kako je bilo? Dobro. I koliko ste trčali? Koliko puno? Ne znam. Jeste trčali 1 minutu ili ste trčali 10 minuta? 10. Nešto pričljiviji bili su Andrija i Erik. Malo smo hodali, malo smo i trčali. A dobro, jeste se umorili? Kako se sad osjećate? Nismo baš tako jako umorni. Pretpostavljam da puno trenirate. Gdje trenirate? Ja treniram nogomet. I ja isto nogomet. Kasta Fantina. I ja Kasta Fantina. A dečki, nego jeste li vi umorni? Trebalo je što povijesti i popiti na cilju. Ja ništa nisam napravio, nisam ni pio ni jeo. Ni ja nisam pio. Ne, imam još energije za potrčat. I za kraj Dora. Šta si radila danas? Trčala. Bravo, curo. I koja si došla? Koja si došla? Prva, kaži. Su svi prvi došli. Naravno da su svi došli prvi. Tu plasmani nije bio primaran, kako nam objašnjava Anđelka Ramljak iz DM-a, koji je bio pokrovitelj ove utrke mališana. Cilj ove Day Baby Bonus utrke je pokazati roditeljima i djeci kako kretanje može biti zdravo i zabavno, isto tako educirati roditelje kako je stvaranje zdravih životnih navika važno od rane životne dobi. A još jedna lijepa akcija, već je duže vrijeme dio utrke Homo si teć. Po korzu su mali krug napravile i osobe s posebnim potrebama. Njima je ovo jedan od najljepših dana u godini. Jako dobro i drago mi je da sam došla i sa utrkom cerebralne i dječje paralize i nadam se da će doći i druge godine. Predivno je bilo, to je već 3., 4. godina koji uvijek nastupamo. Mi kao škola, centar za odgoj i obrazovanje sa djecom sa posebnim potrebama uvijek rado dođemo. Super, kako je vama bilo? Jeste Odlično. trčali? Je, baš sam trčao ove godine, bilo je dobro. Sa našom djecom smo i tako. Bilo dobro. Kratka dionica, ali dobro. Za nas mlade je dobro. Dobro, oprema je bila tu, Je, sve to. pripremljena. Sve, mjesec dana u nas se pripremamo. Mi se to svaki dan smo vježbali da bi mogli doći na vrijeme na start. Sve utrke, osim naravno maratona, kojima se vraćamo za koji čas, su završile. Dojmovi su sliježu, okrepa je potrebna, opet su impresije savršene. Trčao je i po tko zna koji put i zlatni olimpijski kapetan Samir Barać, sada i predsjednik svih riječkih sportaša. Mimo, kažem, same manifestacije polumaratona i ove utrke građana, drago mi je vidjeti obitelji da su došli sa svojom djecom, one najstarije noniće, none, roditelje, da dođu da isprate cijeli Homo si teć, jer ipak se vidi da je to, postaje stvarno jedan veliki simbol grada.
Profesionalnih sportaša nije bilo previše, no to je možda i razumljivo, prvenstva su u završnicama. Rekli su mi da malo zamjeraju što nisu došli profesionalni sportaši, da ih je bilo jako malom broju. Međutim, ja se ne slažem s tim jer mislim da je najvažnije od svega što sam ja danas vidio, da je veliki broj mlađih kategorija svih sportova bilo na Homosi Teć i u biti to je ono što Homosi Teć i to je njezin cilj, da privuče najmlađu populaciju, da izbjegnemo nevolje kroz odrastanje. A da bi pravilno rasli, kako se ono kaže, svako jutro jedno jaje organizmu snagu daje, još kad je s pancetom i šparogama, užitak duže traje. Rađena je fritaja od šparoga i pancetom za 1500 porcija, to je bilo utrošeno 3000 jaja, 50 kg šparoga i 10 kg pancete. Bio je to samo dio gastro ponude, bilo je nakon trke i slatkog i gulaša, pa tko voli nek izvoli. Samo pustite nešto i za one koji su se najviše umorili, a to su polumaratonci. Gdje smo li samo njih izgubili? Aha, evo ga, već su daleko odmakli, naravno najviše Kenijci. Prvi Wycliffe Kipkorir Bivot, iza njega Julius Kiprono Lagat. Već su na 6. kilometru imali skoro 500 metara ispred ostalih. Korak 2 i već su na Preluki, gdje je okrenuo vodeći Kenijac na pola staze, dakle s odličnih 31.29. Na 3. i 4. mjestu bili su Mađari Tamas Nadži i Barnabas Bene, ali oni kenijski ritam nisu mogli pratiti. Najbolji Hrvat bio je Dražen Dinjar, on je pola staze okrenuo kao 5. Kod djevojaka opet Kenija u vodstvu, na trećini utrke, negdje kod 3. maja, Helen Kimutaj Jepkozge dala je petama vjetra i do kraja je bez problema sačuvala vodstvo. No, posebnost ove utrke bila je i konkurencija u štafetama, dakle timovi od trojice. Svaki odrađuje dionicu od 7 km. Namjerno kažemo odrađuju jer nisu svi trčali. Naša legendarna paraolimpijka Milka Milinković vozila je dionicu štafete u svojim kolicima. Sad su me curke Tamara Ferrari i Silvija Babić pozvale, rekli sam da je nije bitan rezultat, ja kažem pa idem to, ako sam mogla odraditi 9 paraolimpijskih igara, idem u svijetu, sa guštošću i sa velikim zadovoljstvom odvoziti ove 7 km. Nju je zatekla posljednja dionica, uglavnom nizbrdo. One će otrčati, ja ću odvoziti, ja kažem u šali kad se spustim sa krnjeva neću se fermat do korza. Dok je Milka dočekao svoju izmjenu, korzo je već bilo spremno za dolazak prvih u cilj. Iznenađenja nije bilo, dakle za sat i 2 minute i 54 sekunde Kenijac Bivot rekord staze. Utrka je bila dobra, ali je staza bila jako brdovita i jako teška u nekim dijelovima, pa nisam mogao istrčati za sat vremena, ali i sa ovim rezultatom sam vrlo sretan. Tako dakle zbori Kenijac. Redom iza njega u cilj su stigli Lagat te Mađari Nadži i Bene. Najbrži Hrvat, 5. Dražen Dinjar. Čestitam organizatoru još jednom na najbolje organiziranoj utrci u Hrvatskoj. Svake godine je sve bolje i svake godine mi je sve draže doći ovdje. Nažalost konkurencija je bila prejaka, tako da ja kao prvi Hrvat tek sam 5. Ali ja sam zadovoljan svojim rezultatom i nadam se da će sljedeće godine biti bolje. Manje od 12 minuta kasnije od pobjednika, evo i prve djevojke, Kenijka Jepkozge. A zašto nije bila brža? Vrlo je brzo otkrila. Utrka je bila dobra, ali je bilo zima i dosta vjetrovito. Zaista svašta jer nekima je bilo sparno, kao na primjer crnogorskoj olimpijki Slađani Perunović, ona je stigla 3. iza Rumunjke Cirlan. Pa moram da kažem, za mene je vrlo težak jer ne volim da trčim, ima puno uspona i bilo je baš vrijeme užasno, ali zadovoljna sam. 1.27.34 i evo najbrže Hrvatice, ukupno 5. Veronika Jurišić. Ima još jedna stvar, ja se već dugo bavim ultramaratonom, tako da moje dužine su trka preko maratona, tako da je za mene ovo relativno kratka i jako brza trka i onda sam samu sebe recimo razveselila da još uvijek tu neku brzinu imam. I tako malo po malo u cilj su stizali polumaratonci, neki i sa sat vremena dužim boravkom na stazi od pobjednika, ali to zapravo i nije bitno. Evo recimo veteran Jozo Hećimović iz Gospića. Otrči, napravi seriju sklekova i spreman je za dalje. Prvi 15 km bilo je dobro, poslije sam imao kriz od 15. 16. i 17. poslije bilo ok. Zadovoljan sam s obzirom da sam bio dosta
ove zime bolestan. Ovo vam pretpostavljam nije prvi polumaraton u životu. Ne, mislim da ima sigurno bliže 100-tinjak. Dobro vrijeme, znao sam prošle sam godine 10 minuta bio volji, ali tad sam bio zdrav. Da. Imate snage i za sklekove poslije? A to je imidž to je imidž i zato se malo pričuvam. O tome ljudi pamte. A pamtit će polumaraton i mladog Reneja. On je s 11 godina istrčao posljednju dionicu za svoju štafetu. Inače, triatlonac i džudaš. Super je bilo. Na pola staze bilo je teže malo. Dosta i mislim išao sam malo jače. Na pola sam počeo sporavati i onda sam na kraju šprinti. I što reći za kraj? Dijelile su se medalje, darovi, priznanja, svi su se smješkali, svi zadovoljni. Festival je ponovno uspio, 40.000 km je ipak odrađeno, trlja ruke direktor polumaratona Radovan Šoljak. Ja sam zadovoljan sa rekordom učesnika u svim trkama, manifestacije, festivala sporta i rekreacije i sretan sam da smo istrčali ekvator, građani Rijeke i svi koji su došli danas tu, a rekord utrke je zanimljiv jer će odjeknuti, ali posebno me raduje broj trkača na polumaratonu i veliki broj štafeta. A prvi čovjek grada Vojko Obersnel, koji je i ove godine trčao, mirno je zaključio. Mislim da je ovo najbolje izdanje do sada, sa najvećim brojem ljudi, sa toliko puno različitih događanja. Mislim da su organizatori napravili dobar posao, malo promijenivši raspored utrka i to se pokazalo punim pogodkom. I na kraju ostaje samo reći, bravo svima. Organizacija odlična, iako sami kažu da se još mogu popraviti, sportaši naklon do poda, a građani samo naprijed. Sljedeće godine želimo još više ljudi u utrci, ima Rijeka ljubitelja trčanja, to je već sada svima jasno.